Kao predjelo za vaš sutrašnji meni predlažemo da pripremite dinstane šampinjone sa piletinom. Šargarepe isečemo na krugove. Koren celera isečemo na sitne kocke. Karfiol odvojimo na cvetove, pritom odstranjujući drške. Drške peršuna isečemo na parčad. Šampinjone isečemo na listove. Pileći grudi isečemo na kocke. U šerpu na šporetu stavimo polovinu putera. Na zagrijani puter stavimo krugove šargarepa da se proprže. Dodamo parčad korena celera, isečene drške peršuna i parčad pilećih grudi. U drugu šerpu sa provrelom vodom na šporetu stavimo kocku da se kuva supa. U šerpu sa proprženim mesom dodamo brašno i promešamo. Nakon što se brašno isprži, nalivamo supom od kocke. Dodamo karfiol, grašak i narendani morski oraščić. Posolimo, pobiberimo. U tiganj sa preostalim puterom na šporetu dodamo ulje. Na zagrijanu masnoću stavimo isečene šampinjone da se isprže. Jaje polupamo i odvojimo belance od žumanceta. Izmutimo žumance žicom za mućenje. Dodamo kiselu pavlaku i mešamo žicom dok se ne sjedine. Šampinjone posolimo, pobiberimo. Propržene šampinjone dodamo u šerpu. Zatim dodamo pavlaku sa žumancetom i promešamo. Na tanjir za serviranje, ukrašen grančicom peršuna, u formi kupa serviramo prethodno skuvani i isceđeni pirinač. Ukrasimo tankom duguljastom parčadi crvene babure i parčetom limuna. Zatim na tanjir serviramo dinstane šampinjone sa piletinom. Dekorišemo listovima peršuna. Za pripremu ovog predjela nama je bilo potrebno 50 minuta.